Hello everyone, tune in Hiche video ahin all kiti movie explain adi bol kit tau hite. A movie ki panin ka pa family te chu resort la ki hui la digin ki pa ata in gari in ahong taubin. Ama ho in kohin Hiche Island a china dinga invitation amu ahi. Mi pa min chu gai ahin chule azino min chu priska akiti. Island min cha za kho han lo wangin ki pa ata in acha te ni to ahong uvin ahi. Ama ho zong amun athun thunovin staff hon analam tu uvin. Manager Pakistan ahung zawin ahi. Chuzawin numay khat in drinks ahung pi uvin. Som khat zawin chapang teni medox le tren chapam langa apuy do tay. Mithai kizu na muna chapang teni zang manager putu pa idlip kitepa tachun akimutu uvin. Tren in chapang pa chu akigok pi pay payin ama ni zang bits achun akichim de lehon tay. Medox zang anule apato betting suit nin akihialovin bits achun nom ta in agata uvin ahi. Hitia apa nahin khunom ta mangdinga akigut wang wachu abana achungo wa thilkim nei honglung din sa kuiman he phapu win ahi ajing ka in hilaimon a ki hui hladinga hung in kudang ho jong chu ahong kimun surgeon min thangta church le anu agnis azinu krister le kumgum hinalai achanu kara jong azaw win ahi chule zarin kitipa le azinu patricia jong chu ahong kimu in azinu chu epilepsy na navei ahi ji chun akisat jin Ejinizing ka zong chun Caesar na nanasata ahin na yin hinla wang patom ta in charge chun aga kitupi in ahi. Alangkat na resort manager po in kapa family te chu aga kimupi. Na uva pat kilometer nga agam la a resort hoy ta khat tu asayin. Hichilay mo na chiding chun invite abolin. Chule china ding gari zang ready sa tu chu asay pi in ahi. Nu pate ni zang hiti a mitupi ta tabanga abol zi uchun along dong le hanin. Hizang le chiding in akigung hantay. Som khat zawin ama ho in ku jong pas ataw do ovin chiding adi tawin ahile Chris le ain sungmi te jong ahong tawin iti chun ama hon jong gari achun resort nalang chu ahin zon tawin ahi chu in kui malu ding a ki phallo na sign kita na ge cha zot pa ovin hinla passenger kui man sign board kita chu amudo puwin ahi hitia mun khat apa pa novin driver pun gari chu akhabin bits namun lang chu copy in passenger ho chu gatha ding jong angai tu pun ahi Amazang akinong le masangin nilha pungale kahong le puiding na hiweti na sayin at sitay. Hiti chun ama ho zang gamnui achun akizot pay uvin kol kika akatsu azot paza uvin bis munchu agalong tauve. Manager puin asay bangin hilay munchu anom le zingin. Ama ho zang alunton uvin avan ho chu akisudo pay pay tauve ahi. Chuin bis ning lang kanami kat achanga ataw chu ahin mu uvin. Ama pa chu repair mintang mid-size sidan kitipa chu anahi. Medoxin ama pa amu chun ahepay ngal zingin a autograph thumpay ding agutay. Hiti chun chom khat zawin acha tew jong thanom ta in akichimovin nialdi sunga chun thilza zat amuda ovin ahi. Athilmu atam zo chu toys ahin chule bits a dia kilom lo thil jong amu uvin ahi. Chule kidang ta in tuila azong chun nga khat cha akimupun gan hin khat cha jong umpun ahi. Tren jong chapang lung the ahi ji chun achangin aga kejemen ahi de. Chupet in tui chung a mi thi hong kilet do chu ahin mu in amazang akichat walzi in pengkitin apengin ahile achi khompi hon aga ki thupi ovin chuzo in mi thi chu nial chunga ahin dom do ovin amanu chu phat sot lo cha a chu anathidan hile akilo me chule hiche bis a chu ama ho teilo midang umlo ahi ji chun rapper pa in amanu chu atha hiding in aging mo tawin Chupet din siden na thi zong ahong long ta na hile akidal na hona akisuka hidingin aging mo che tauve ama pa jong ke kahipui tia asay bagin kuiman atasan puwin ahi alang khat a chapang pa tren in zong atoka ga adiu asa ji chun anu koma complain abolin Charles nu Agnes in zong hai ha sa asa adiu tu chu asayin ahi ama hon zong tildi lo khat hidinga agin mo ji uchun Charles in kithupi na coding ati in hinla signal ima pui Chupet in zarin le azinu zong hilaimon chu ahong long hanin. Ama ni zong hi manager pu order dong zu ya driver pu in hilaimon a he free a ahin tha sa da na hi. Chu in ama hon zong nu pate ni za thilsu chu asai pi pay tawin a hi le. Zarin chun driver pa chu ga khamding ati in hinla khulsung chu agalu lu nin hu helawin a luin. Som khat zawin ama zong bits chunga luchang nu mo tim ta in ahong khang do tai. Mi zaw si zong hichitil su ji chun alung dong the jing ovin hinla thil dan chu akhul tu masang ovin Agnes zong chu ane hai tapun ane thitan ahi Charles in TCP chu hu do ding agu in hinla alo ring zo tapoi alang khana Zarin le Patricia in zong chapang te ni chu hlem lung mong khonin
chapang pa chu akum ado hona ahi le train in kumgup ka hi tin ahin don bu le amani en zong chapang pa tu sei chu ta san hon pu chapang pa mial chu han asa hone chu in priska zang acha te ni kom ahong acha te ni mial chu han chom le jing tan hezi chun a hemil di chanin a hi thil su ho chu amu pha nen ama zong zam do ding agutan church in zong anong adalin hinla khul sung chu apha hon pha nen amani zang bis chung ma ahong khang do kin hon tai chu pha din priska zang alung gim le jing tan island apat pot do na ding lampi dang ahol kit tai hinla wangsit ta in ama hon khul sung chu apha tingule khu helawin a hlu jiwin bis chung ahong khang do tho jiw ve heti chun ama ho zong pot do na ding nei lawin tawin chule chapang te ni zong chu ahong khang tul jing hon pha nen awan hon zong aniaw do tai ama ho zong alung ling law gam tawin ipi bolding hitam tin aki gel tawve kapas te ni en virus heading in aging mo honin alang khana char zong anangol do gutan siden mai cha cham cha in a pi tai hin la gin cha lo be en ama ha chu amang pai pai yen akia khalo to akilawin a hi chom khat zo in medox incident chu ahin pui do in ipg a hitya hi thil su ham tin adangin hin la siden in zong azi ima a hepoi amani zong aki haulim lim hon le siden in zong na nakhat anei thu chu asai pi in iche zi a chu ana thi longzi da na hi alang khana anu tewin mithinu chu sclerosis na na ve a hi chu ahin khul do ovin chu pet in priska zong tu la chu na hong lo in awum dan chu amanu he tumor na anei dan an hi bit song lun masang uwa tumor chu niaw cha an hi a hin hin la tu ka a chu lin pita an pha a hi tai pha na ta lo zin church in a chemcha choya chun surgery chu abol pe gutan a hi wangin avun chu a kia a hi le seden ta sa bang chun adam do pe ji tai chu in char zong adat nan a hin phakinin ama le ama ahung ki hawin ama pa zong he bits ahung thun masanga chu schizophrenia na ve an hi da hi chu in akoma umhon asuli movin operation chu abol sa ki tawin hi church in avun chu a kit phanin akile bit kit lo na ding in adang sin a na chu alang tu in atu ovin church in tumor chu ala do taka in alha po ve priska maha chu adam damin aman jang khu ahin hekenin adam sel tan a hi chom khat zo in mithino ta sa cha na mone vai ani ki su do tan ata sa cha pungkal thum masang bep cha ala do a hi wangin tu ka hin anamun do tai chu in priska in agu chu examine apolin hichi amun mang na ding akum sagi be lu ding a hi tin a saye chu phat in ama hon jang hichi bits a hi phat hichi gang a hi ti chu a hin hedo tawve priska in calculate a bola a hi le hichi bits a pungkal khat chu kumni to ki bangdan a hi alang khata trend le kara zong chom khat ten songa aga khom hone amani zong ahong po do hande mi pi thing set ani hi hon tan chule kara zong chu naw ane vok tai hetia amanu hen naw a hin nei pe ding a hi het pa no vin amanu chu tula alup sa ubin naw nei sa ding agu taw ve christer zong achanu naw nei ding chu alongim wal ze in khu helawin a thu do in hin la ahong kha do pha nen kara in naw ane nei tan chule naw sen chu ane thi tai phat a chi gang wal zi a naw sen chu noi a che man lawa ata sa zong kisim man lo a hi tai trend in zong thil su ho chu avet vet le alung bui wal sing tan amel chu apil hin wanga along gel chu kumgup longput aput na lai a hi alang khana char zong anat na ana kho si le jing tan akoma umho chung amo long han jingin azinuz azong na ti wal tai megap ki bolin tin a hawin chu in a chai nan sidan chu amanin chemcha achun asun li tai sedan en thisan na anei ji a midang banga amaha chu dam do theilo a hi tai a kho be se phanin zarin zong tuya chun a chom lu nin tui kinong chu zegal kai a ki thu pin ha ga coding ati tai chu zo in gai en chamcha chu charge khona kunin all in ala do in chu in aman zong thil khat a hin he do in hichi island a hung in ku ho hin a in song over adam lo khat chi anayu a hi chu a hin khul do in ga saiding in priska en tumor anayin charge chu schizophrenia na ve a hin sedan in blood disease anayin chu de athi no mai nu chun sclerosis na ve anahi guy in azinus a invitation chu hoyanan la ham tin adong priska in ka chu pharmacy a achi pe na receipt ma kuna anmu a hi thu chu sei tai dan chu resort nei ho hin an naw zo si an he su ke da no a hi chom khat zo a medox zong ke je ma achi le mi thi khat aga mo do in ama chu zarin an hi ama pa he tui a akize pe na kho helawa hong oma sin masa a no mainu bang banga cha tui chunga an thidan a hi tai
hi chu amu phat din Patricia jong kap ketin akame chule adang hon jong jam do na ding anei lo pha novin alung kham che che jing tauve hinla kara chon po do na ding dang a hol gu te te ama jong bang achun akal tai hinla akal do gut penin aman jong khu a hin hekit tapun tula chon ake la in athi tai chom khat zo in Patricia jong sat ketin ahong ki satnin ama jong athi pe pe tai hiti chun chom khat zo in khu ahong tim ta na hi le kapa te ni zi cha jong alung han ahong mo che che ipizia hilai mun hi adal ha gut han ham ti jong ane he hon tapoi alang khana acha te ni in le kha khat a hin lai do hanin hichi le kha bu achun ama ho masanga hichilai island a na chi ho min a address le anat a ho ani ki sunin a hi chupet in trend in mul chunga lai ki wa khat a hin mu in hoi ta avet le athil mu chu camera an hi dan hi mi khat hin chan ho zo si hoi ta avet li jing dan hi le a kilome alang khana church in zong chemcha a hin ki choi kinin gai chu thading agutai hin la gai chu ani ti ta zi in khu amu thei be se tapon hiti chun church in a chemcha a chun gai chu atek a hin bol tan priska jong khu aza thei lo pha nin ima he phalawin aumin hin la khu a hin he pha nin chemcha lui kha cha la in church chu atek a le bolin a khut chu niau khat a kha pi tai niau khat a kha awangin thi up chu athisana an lut manin hezi chun church chu athi pe pe tai alang khana acha te ni jong kef sunga agalut han le Christer chu agamudo hanin Christer chu anati ta zi in amel chu koima amu sa anompun sunglin khat adomin amanu chu seli ding agutai henla sunglin ta khana seding agut penin agu akisu boen ama jong gen thei ta in athi pe pe tai heti chun kapa family te bo chu ahing tawin ama ho jong achaina dingin mun khana akisu khomovin gayen azinu chu avai ha zawin athi pe pe yin chuzawin priska jang ati thi pe pe tai azing ka in amani u cha jang kumsom li aneval hon tan chom khat zo le anu le apa hon donga ati thi hon ding a het pha nin amani jang apha nei cha sun hon che ki pa ta aman ding ati honin lengoyen sencaster asim honin akichim hon tai chupet in resort manager putupa it limin puzzle khat solve a boldinga ane pi cha trend in hin gel do in amani in jong lekha a thil ki ji chu a khul hona a hi le tuinui a tanal aum thu chu ahin sim do han tai chuin amani jong tuinui a lut hanin coral nalang chun akizem han tai amani in jong tanal khat ahin muta ba hanin hinla chupanin medox won chu coral in ahung ki o khata na hi le amani in jong chom khat pi abui pi han tai chuin mul chung a camera a mi ve pa chu ahung ki bon ama pa chu driver pu ma an hi u cha te ni chu ahung po do amu lo pha in a boss pa ko la bolin mi zo si athitai tia asai pi zawin avan akigonin hilaimon chu adal hatai hiti chun sin abanin scientist thupi ta hon lole ai research abol na muno laboratory chu hongkimon resort manager pojong hilaimon achun aumin trial 73 chu akichai tai tin phon don anai na hi dan chu hichi laboratory ana tong ho hin hichi resort a chu mihim na ve ho asol ji uwa ama ho ta sa chu clinical trial bol na a aza aziu a hi chu ahung ki hetai hichi resort ji a hi lo sim do na ding a akum lut talawa phat chom chaka a asim do thayu a hi tai gues ho welcome na a drink api uwa chu gues hon na to ki tu a trial medicine ala uwa lo chu test abol danu an hi alang khana u cha te ni jong tanal apat chun ane po do han tan hotel na lang chu ane lung han tai chule bis a lekha amu han jong chu ahin ki chai hone chom khat zawin amani en jong hichi resort a holiday manga hong police officer khat amu hanin thilso zo si chu report a bol hanin lekha jong chu avet sa hon tai police pa en jong call a bolin a hi le lekha a amin ki sun ho chu missing person a hi ti confirm a bol tai hiti chun sin a chaina in police ho jong medical lab chu ahong hlong win scientist zo si chu aman tauve chule u cha te ni jong chu helicopter in a in ahung tha tawin hi chi a hin a movie jong ahung ki chai pe tai